thlir tu te chibai levek ule juni sompania Air India thona tlakha atlak chan riat anita tuntruma hian chu mi chungchang chukan rantar lang don ani PTI report in tarlan danin Air India thona mi chuang zani somli pani omna chu Ahmedabad airport trum konga tanga thlo chanu minute nga vela akanga atlazi ngal ani he thona hi London pan tur niin Gatwick airport a trum tur ania Air India Boeing 787 Dreamliner Chetsual Chhan hi juni sompani sangni somni panga janudar khatledar nin kar ani preliminary report in tarlan dan chuan he thona hian a thlo chu tanga rewak lawa boroka a invor kan theina anei lawa a thlo sanjel thelo wangin a khol fel lo chu rei lo te atla zui tamai nia riat ani pilot hi commandant Sumit Sabarwal nin co-pilot hi Clive Kundar ani thunga Ahmedabad airport atanga an thlo chawun hi chanhulampang dar khatle minute somthum pariat ania fit zariat somni panga vela tangin tlathutin akang zuita ani London Gatwick airport chon he thuan thiat vele hian thu chuan siam ngala flight AI-171 Ahmedabad airport atanga voina thlok chok chu akanga he thlona hi London Gatwick a trum tur ani tin thu chuan siam ani Prime Minister Modi chuan he thu hi a hriat vele chan chuan na thok tu tur chu chiatna tona hmuna hian atir chok ngala he thlona chongmi zani somli pani te hi khwalzin passenger ania som pani te chu thlona thlok cabin crew niin Gujarat Chief Minister Louis Vijay Rupani Air India thlona London pan tur Chetsual hian atel nia hriat ani bok ani kha Air India thona Chetsual mi chuang zinga za somruk puko te hi India mi ania somnga pathum chu British mi niin pakhat hi Canadian mi ania pasari eroi chu Portuguese lam mi ani thung juni sompalia khan sarkar lai pui chuan Air India thlona Chetsual dan chui turin committee sang adina poljin zani somli pakhat thina thlen dan chui chiang tur hian Union Home Secretary kai hroi multidisciplinary committee din niin he committee a hian Civil Aviation Ministry Air India Force Gujarat Home Department State Disaster Response Authority le Directorate General of Civil Aviation atangin official te antel bok ani Civil Aviation Ministry in thupe kati chuangin he committee hian thona Chetchan azir chianganga chiatna thleng zel tur ve na le standard operating procedures don sa le kai hroina dangte a thlianon bokanga committee hian thona Chetsual dan chimek to te aya odon lova SOP don sa le chiatna thlen nuwa malak zel dan tur ngai to dona committee chu thathum chunga report thelu tura beise ani bok ani juni somni pasari khan chenaya Gujarat police te chon Air India plane Chetsual chungchanga Reni Josilda anmana hetian manchan hi email an muwang niin an soi email pakhata ziadanin Air India plane kan Chetsual tira confirm thu mai emo itia tuna kan ti takazatani ti rethei to mai em ti ziak mo ani investigation kal zela he email address ID hi midang ti dernan le bumna man ani ti riat chua ania he minu hian Rini Josilda chenaya om hi he mi email ID nei tu ani wanga man chua ani zirna lama chuan Rini Josilda hi robotic engineer niin senior consultant na Deloitte athok meka he mi rin hlel mek hian mi bom manga ti derna vai somni pakhat vel lai kol mangin school danga tele medical college ate Narendra Modi Stadium ate a kol boka chuizel dana tanga hriat chua chuan Rini Josilda hian heng thread email si ami pahmangai nupui dang nei san tua pu theina tura ti ani thu ansoya hepa hi Rini Josilda hian adu luata wangle ami padu hian adu ve ta silo February tha anu pui dang nei san ta si thinrimin Rini Josilda hian apu theinan hemi pahming hian email account rang siamin bommanga inti derna hi
India ram chunga athon chuak chiama dark web mangin ama rini josilda rin hlelna thei chi zong po athai bo bok ani ti Joint Commissioner of Police Crime Sadar Singhal chuan asoi ani Air India thlona Chetsual Chhan hi soidan rang oma an soidan pakhata chuan Air India thlona Chetsual Chhan kha aviation expert Captain Steve chuan co-pilot khan landing gear suit masalawin flap jok ariak masaniin an ngaya flap chu thlona thla extend na pakhat thlona thlo chodon le tumdona an man ber thlona thlo chodona runway thui taklan ngai lawa van lama thlona vor chho thei tu ania thlona tumdona ero leilama thlona tlachak lutuk tur veng tu ani ve thunga flap chu thlona thlo chodon le tumdona poimo ve tina ani ber chu amai ro chu Captain Steve theory yang chuan co-pilot hian landing gear suit masalawin van sang lampana in vor cholai takin van sang himchin thlona ina thlen ma si in flap hi asu tamai ni in angai ani take off nu loka van sang lama in vor chho tura puitu ber flap te suit le ngal mai ani wangin thlona kha in vor chho zi zel thelawin leilama op thale ta soya kha accident rap thlak tak kha lo thleng ta ni ti na soya landing gear te hi chu runway atanga thlona kan nu rei lo te an suit pai thina flap te ro van sang him chin a thlen ma in suit ani ngai lo a chan chu thlona in vor chho zel tur pui tu ani wangin co-pilot in landing gear le flap kha angai hai anga flap kha landing gear emo tin alo retract pal tamai emni CCTV footage atang khan Air India Dreamliner kha a thlo chaw nu rei lo te a andiam thale ngal duai toya medical hostel chunga apok ta dur ani kha video footage en kha chuan Captain Steve theory hi apoimo verio ni in alangani anjir chian nan soidan dang le a chuan pilot 10 engine fuel and cut off sual wang ani antia engine fuel and cut off chia khan engine a fuel luang lu tur kha alo dang ta sia chu chuan accident poi lutuk aron thlen ta nin an soi enhanced airborne flight record AEFR black box tia ria thinin data lo record a chuan pilot te in biakana enga tinge I cut off tile kati ani lo ti chu an muchuak ani train kat chuan black box si enge ni ti kan re to mai theya hrelo te bok a lawm mai thei bok kumsang ni som pali kuma Indian Air Force thlona C130J Super Hercules atlak tum khan a black box chu atlak chan thiat chian nan an mang ani kha kumsang ni som pali mas niriata Malaysia Airlines flight 370 Boeing 777 Kuala Lumpur International Airport atanga thlok chuak Beijing International Airport a tum tur chu chin thiat lawa abo tak thu kha kan la thre ome rampum huapa zon ani nu point engma mu ani lawa atopa chuan black box tar mu be sein theito pinan zong le a chupo chu mu tur om chiang lo black box tar kha muta se kha flight MH370 tlak chan po kha an tha tei tur kha ania tun thlengin achin thiat lawin alom tareng ani tun naya Air India flight AI171 Ahmedabad tatanga London pana thlok chuak Chetsual na po khan black box kha anjong hal roi ani kha thlona tam tak airline cargo le private jet ate chuan cockpit voice recorder le flight data recorder te hi da thin ania heng man ro pani te hi black box tia soi thin ani avandoi thil thuwa thlona hian chian na satak lo tokin achunga chuang te zong lo thevek ma sela black box sian thlona pilot ten biak vel na le thil thleng sang a ria tir the wangin thlona chiat to na chan tak chui chuana ta na tangkai le ani black box hi manrorin tlak taka siam ni in kang na satak ompoa him thei tura duan ania thlona thanung lama da ani tlang pui thin thlona kha akang emo tuya atla ani emo achan zon chuana thatak black box hi khoi mu da tangpo mo all samjok nan
rong langsar tak orange rong noi thin ani aming black box ti na chan chu hun masalama an lo siam to te kha black rong veka noi ani wang ania arong danglam to ma se aming ero chu alo putareng ani thlona Chetsual hian dam kho chona chan si tam lo khop mai nima sela khovel pum huwa pa chuan zin na him ber safest means of transport ani loi box si hetia zir chiang tu ten an zir chian fe nuwa hian thlona Chetsual Chhan na Mawhphur tu ber chu hriat thei ani ta a AIF Chetsual na Mawhphur tu ber chu thlona khol lama fel lo na le dik lo na ai ma in thlona khaltu pilot Sumit Sabarwal kumsomnga paruk mi chu ni in ati sual hlek kha achan bulpui ber ni omin AAIB ten report masa an pek chua towa an zir chian na tanga ngai thei ani ta ani Sabarwala pilot darka singkat sanga zaruk somthum pariat chuang thlona khallama experience nei to kumsanga jakwa somko pali atanga Air India noya thok to khan enghar satnge neyang ti chu AAIB ten an chui chiang ta kumsang ni somni pania anuin aboral san nuin apa chuan har satna sang atok chawa ril rulama le taksa hrisel lo na na satak dei chawin an enkul ve na sa hle ani apadam lo chu ani hian dot le mangai takin a enkol thina a hun ol nei piangin apa akal san ngai mi alo ni in a hri chiang tu ten an soi chutia padam lo enkol lai kalsan atul si khan Subarwal chu ril rulama har satna depression natna anei tir ani nge yang nikum October thla khan mental doctor pan nge yani ti a medical record atangin an thre theita a medical record te chui chian na tangin khatia thlona accident don dar kara po khan he natna hian ati boy nge yang tirin na alian lea anin biakna record an mu chu atang khan technical problem ni lawin pilot ti sual nge yang ani yang ti achiang tabok ni in angai theita ani second somthum chung lek khan ati sual siam thattumin belet ba se hun an nei tlem to sia atlai zota ani mi tam takin an dem na sa a engwai nge nat na nei reng chung sia chol lamai lawa ana achun zom dem na oka tam tak dong ma se in soifia turin ama nge pon nun na achan sia alai nat omin din mun harsa le khir tak alo tok ve ani nge yang le